Every story has to end. You were my girl, now we ain't friends. See your face, I see your smile. See those evergreen brown eyes. You were the one I can't forgive and forget. 'Cause it's you, it's you. 'Cause kami Blang Pidie Scuteris Group, terima kasih bersama Sore Nation tahun 2018 hari ini melakukan kegiatan takjil, berbagi takjil, kemudian santunan anak yatim dan berbuka puasa bersama dengan komunitas motor mobil yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Semoga sukses Blang Pidie Scuteris Group. Pagi-pagi izinnya Allah, Blang Pidie, Vesva ini, skuter ini adalah orang-orang yang ianya senantiasa menjunjung tinggi 3 hal. 1. Sesibuk-sibuk apapun event yang